Teie pühadus, mu daamid ja härrad, lubage, et ma pöördun teie poole inglise keeles, sest erinevalt Vatikanist Eesti pool ei ole kahjuks suutnud sünkroontõlget korraldada. My father, excellencies, ladies and gentlemen, the newly arisen Estonian state and people have opened their heart to you, Holy Father, and in these hearts of ours you will read joy, faithfulness, and respect. Holy Father, you have just kissed Estonian soil for the first time. No one but Estonians themselves have hitherto kissed this ground. And even Estonians themselves have had to kiss it with their last kiss, with their blood, with their last thoughts and everlasting hope surging whether from battlefields or prison camps. There is a rock under the concrete of this airfield, the Estonian limestone rock, upon which we founded our home some 50 centuries ago. As an example to the rest of Europe, we have remained faithful to this home, and the name of our home and shelter is faithfulness. Holy Father, by kissing Estonian soil, you have kissed the land known as Mary's land, the land consecrated to Mary, the Mother of God by Innocent III at the Roman Council. Rome is everywhere, and Rome is with us. I am not referring to the past or to the economical world. I am referring to steadfastness. In the darkest decades of the atheist empire of evil, in the teeth of Soviet censorship, our poets sang equally of Estonia and Mary's land. Here we have also steadfastness that no sword has been able to subdue. My father, I hate to speak about the sword. I would rather speak about the plowshare and the vineyard, about sowing and reaping, about daily work and the bliss from full larders. We share with you that hope for a worthy and fair future, which you pictured so vividly to our ambassador to the Holy See when he presented to you his credentials on the 28th of August. We share the same aspirations, and yet there are still foreign troops on the sacred soil of Estonia. So the Second World War and its aftermath is still a reality in Estonia. If the world, in its cozy selfishness, tries to turn a blind eye to this fact, it may gain a trouble-free afternoon, but it will be at the price of a troublesome future. Our world is indivisible, just the same as morals and ethics are indivisible. I know, Holy Father, that you have concerned yourself with this and have prayed for God's blessing on Estonia's future. I do hope that this visit of your Holiness will serve as fresh encouragement to the Catholic world to integrate its strong moral willpower with our own faithfulness to Europe in such a way as to accelerate the signing of an agreement on the withdrawal of foreign troops as soon as possible, without the imposition of any conditions by either party. The departure of the last Alliance soldier and the dismantling of the last Alliance military installation from our soil will mark the moment when tiny Estonia will have finally restored independence to Mary's land, and when Russia will have finally regained its dignity as a great
power. My father, today you are welcomed by a great nation of a small state. The nation, being small in number, is great for the size of the cup of suffering it had to drain. It is even greater for its diligence and its faith in the future. This town, with its church spires piercing the sky and its fortification towers defying evil, has been built by these very people, built on the same limestone on which you are now standing. Our nation has managed to keep the greatest values of our Christian culture: faith in their rights and duties, faith in their own work and creativity, which can enable rocks and bogs to grow green and bear fruit. God has created man in his own image, and when man is freed from chains, he is the creator. 2 years ago, we shook off the chains of the empire of evil. And if you take a look around you today, you will see that rock has turned green, colors have returned to our gray streets. Once overgrown farmsteads now display bright new roofs, and the country has opened up to the world. Ideas, books, and people travel about again, unhampered by borders, overwhelmed by a biblical joy of rediscovering the world. This dynamic striving for a more prosperous, decent way of life, however, is prone to new hazards that you, Holy Father, have warned the world and ourselves against. Humanity is a goal, and prosperity is just a means of self-accomplishment, just one of many. The danger is that the means may become the goal, that charity will give way to selfishness, sympathy to indifference, concern about the future to complacency about today. The older generations have carried the light of hope and freedom in their hearts through decades of darkness, and have thus encouraged us forward. Now they have a bitter taste of being swept aside like faded autumn leaves, and many children prefer chewing gum to reading books. We have no time to lose, and indeed we must make haste, but in the direction of mankind rather than temptations. Therefore, I am anxious waiting for the creative Estonian people to return to politics in order to establish a balance between the means and the goal. I have been a writer, and I know that words of music and color can touch a man's heart and are more powerful weapons in shaping man's goal than a politician's scalpel. In this belief, I will rely on the words that you, Holy Father, will understand even in Estonian. Well, I have them here in Polish. Myślał król może, nie narodzi się. Maybe the king thought, no church will be born of itself this very day. No nation will be born of a world praising the body and blood. It is of a sword it will be born, my sword, which will split your words in halves. These are the words from one of your poems, Holy Father. And as of today, they will be germinating in the sacred soil of Mary's land, for we have been striding together into the future for over 800 years. In 1921, the Holy See recognized the Republic of Estonia. 12 years later, we established diplomatic relations, and your apostolic administrator in Estonia, Monsignor Eduard Protfli, remaining faithful to his congregation, accepted his share of humiliations and sufferings
visited upon Estonians through the Soviet occupation and went along with tens of thousands of Estonians to meet his martyrdom in a Siberian concentration camp. I have told you, Holy Father, about the faithfulness and the vivid heritage of Estonians, which have bound us to Europe even in defiance of the Iron Curtain. But we remember even farther back, yesterday, 822 years to the day have passed since one of your predecessors, His Holiness Pope Alexander III, commissioned an Estonian monk, Nikolaus, to act as an assistant to our first bishop. The 7 treaties concluded between Estonian elders and the Holy See prove that Estonia and Mary's land were party to public law in the eyes of Rome as far back as in the 13th century. Finally, Holy Father, it will bring to you joy to know that as early as the 15th century, our people have celebrated the birth of our Savior by lighting up a Christmas tree in the same square where you, Holy Father, are going to say Mass in a few hours' time. This tradition is another example of our faithfulness through the centuries, particularly during the 50 years when it had to be done in secret, as the holy day of Christ's birth was forbidden by Soviet rule and its observance was a penal offense. Weeds to grow in our stony fields, but you will not find the tares of Bolshevist communism in the fields of Estonia, and we will never forget the merits of the Holy See in this matter. Therefore, I have thought of a way of rekindling historical memory and our gratitude. And here, in your presence, Holy Father, I now turn to Estonian school children. I call a contest to find the most beautiful Christmas tree, a spruce, which our children will give to the Holy See as a present for the coming Christmas. The pain and suffering of Mary's land have lived in your heart, Holy Father. It is my wish that your windows should now look on the brilliant joy from a newly risen Republic of Estonia, where there is no room for hatred and feuding, and where, unlike Europe, not a drop of blood has been shed. And I wish that this oldest Christmas tree in the world will radiate hope, love, and generosity, which this little nation can lavish on the big world around it. Thank you very much. Wonderful. Wonderful. Your Excellency, Mr. President, I thank you for your speech in English language. Very grateful for the content, for the ideas of your speech. I shall try to answer to you and to speak to the first time for the Estonian community in their language. Excuse me, it will be very bad. Härra Vabariigi president, härra peaminister ja härrad ministrid, härra Tallinna linnapea, kallid kristlike kirikute esindajad, austatud vennad piiskopiametis,
sõbrad ja vennad. Pöördun austusega mind esmakordselt vastu võtva Eestimaa poole. Tahan oma kilaskäiguga avaldada lugupidamist tema religiooni ja tsiviilajaloole, milles võib sageli leida marke rahututest ja piinarikastest aegadest, aga ka rohkesti kuulsusrikkaid sündmusi ja värikaid mälestusi. Pärast ranki aastaid on taas süttinud vabaduse valgus, mis kõigepealt tähendab ka religioosset vabadust. Vastu on võetud demokraatlik põhiseadus. Tsiviilelu kulgeb mööda rahu ja vendluse teid. Kui palju kordi on paavst tänanud oma südamest Jumalat niisuguse ime eest. Nüüd vabariigi presidendi ja mitte just suure, aga innuka katoliku kogukonna kutsel on ta tulnud, et avalikult väljendada just siin Eestimaa pinnal oma tänu Isandale nii suure armu eest, kindel selles, et tõlgendab sel viisil keegi nende, kes on Eestis sündinud või kes siin elavad, rõõmu ja tänumeelt. Peetruse järglasena on minul ja kõikidel teistel, kes kuuluvad katoliku kogukonda, soov anda oma panus, et kindlustada Eestile tulevik, mida iseloomustaksid üksmeel, rahu ja edasiareng, tulevik, milles valitseksid vendlus ja solidaarsus rahvusvahelise ühiskonnarühmas, mis püüdleb üha suurema astuse ning vastastikuse sõltuvuse poole. Õnnistagu Jumal Eestit ja igaüht tema elanikest. Avastan, püssid, jalale! Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Meie Isanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega. Ja sinu vaimuga. Teid on vastu võtnud.
tänane liturgia, mida mulle on antud, pühitseda Eesti pealinnas Tallinnas, algab sõnadega, millega kord apostel Paulus pöördus roomlaste poole. Tervitan südamlikult Vabariigi presidenti. Tervitan venaskirikute piiskope sellel maal. Kristus on meid vastu võtnud. Ja armulaua sakrament, mida me pühitseme, on selle jumaliku vastuvõtu, armastuse ülima väljenduse sakrament, sest armastus võtab vastu. Kristus tuli maailma Immanuelina, et Jumal oleks meiega. Ta võttis inimesed vastu kõige selle kaudu, mida ta tegi ja õpetas, tõe ja armastuse evangeeliumi kaudu. Ülestõusmise saladuse, see tähendab ristisurma ja ülestõusmise kaudu, võttis ta lõplikul kujul vastu kogu inimkonna. Kas ta siis ei öelnud? Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis tõmban ma kõik enese juurde. Ning pärast ülestõusmist sel hetkel, kui ta läks üles taevasse isa aujärjele, olid tema viimasteks sõnadeks maa peal. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures kuni ajastu otsani. Armsad vennad ja öö, meie praeguse armalaua sakramendile keskendatud kohtumise eesmärgiks on just nimelt uuendada ja süvendada teadlikkust sellest armastusest, millega Kristus meist igaühe vastu võtab. Kannatlikkuse ja lohutuse Jumal, aga andku teile üksmeelt isekeskis Kristuse Jeesuse eeskuju järgi, et te oleksite valmis üksteist vastu võtma, nii nagu ka Kristus teid on vastu võtnud. Hetk tagasi meie kohtumisel ette loetud pühakirjakohad juhivad tähelepanu sellele, missugused on erinevad viisid üksteist vastu võtta. See tähendab armastada üksteist Kristuse eeskujul. Tema nimel pakutud karikatäis vett. See on teataval viisil kõikide nende tegude sümbol, mille kaudu ilmutab end tõeline vennaarmastus. Seega võib armastus väljendada üheainsa hädas oleva inimese vastu, aga see võib olla suunatud ka mitmesuguste probleemide ja vajaduste all kannatavate inimrühmade ja tervetele ühiskondadele. On olemas veel teinegi moodus Kristust järgida ja see seisneb üksteise vastastikustes kandmises. Meie kohus on kanda jõuetute nõrkust, ilma et me otsiksime omaenda meelehead. Kanda tähendab ühtlasi olla kannatlikud. See tähendab hoida elus lootust, anda lohutust rõhutuile. Juhituna armastusest iga inimese vastu ütleb Kristus väga karmid sõnad nende kohta, kes teisi eksitavad. Ta ütleb, aga kes iganes on võrgutuseks, kellele tahes nendest pisukesest minusse uskujatest, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta meresügavusse heidetaks. Seetõttu tähendab Kristuse eeskujul teistele head teha, mitte tõugata neid kurjale teele. Eksitamine on võrreldav inimese tapmisega, sest tappa saab mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt ja moraalselt. Armsad vennad ja öö, kogudus, mille liikmeteks te oma riigis olete, peab tänase liturgia poolt pakutud sõnad üle põhjalikult järele mõtlema.
On vaja mõtiskleda, mida tähendab Kristuse poolt vastu võetud olla ja missugune on sellest järelduv kohustus üksteist vastu võtta. Nii nagu võetakse vastu Issanda jüngrid ja apostlite järglast, võtsid te armastuse ja vaimustusega vastu oma apostliku administratori Monsignor Justo Mulior Garcia. Tema esindab mind Balti riikides ja on teile siin maal katoliku kogudes tunnistajaks ja juhiks Kristuse teedel. Tervitan teda ja teisi kohal viibivaid prelaate kogu südamest. Tervitan soojalt preestreid, kongregatsioonide vendi ja õdesid ning kõiki teisi, kes aktiivselt võtavad osa evangeeliumi levitamisest. Paljud neist Jumala riigi apostlitest on pärit erinevatest maadest ja on tulnud, et uuele evangelisatsioonile kaasa aidata. Nad on tulnud teie hulka armastusest Kristuse vastu. Armsad vennad ja õed, võtke nad avatud südamega lahkesti vastu. Võtke heldesti vastu ka ema Theresa õed ja katoliiklike liikumiste ja assotsiatsioonide liikmed, kes võivad tänu oma pastoraalsele kogemusele olla teile toeks. Nende silmapiiride tundmises ja hindamises, mille Vatikani teine kirikukogu avas kiriku teekonnale meie ajastus. Teie kogudus hõlmab täna ka palju neid vendi katoliiklasi, kes on pärit teistest regioonidest, venelasi, valgevenelasi ja poolakaid, leedulasi, lätlasi ning veelgi kaugemalt, näiteks Ameerikast tulijaid. Püüdke alati mõista ja vastu võtta niisuguseid inimesi, et saada tõe kaastöölisteks. Aga on ka seesuguseid üksteise vastuvõtmise viise, mis on seotud konkreetsete kutsumuste ja sotsiaalsete struktuuridega, millesse jumalik ettehooldus teid on asetanud. Kõigepealt vastuvõtt perekonnas, abikaasade truu ja vääramatu armastuse näol, mis on pühitsetud ja pühitsev, ülendatud Kristuse poolt tervise armu ja halastuse väe, abielu sakramendiks. Elu vastuvõtmine abielus ja ühiskonnas. Me ju teame, kuivõrd meie sajandil välja kujunenud inimelu väärtust eirav mentaliteet on kibe vili, mille juureks on Jumala puudumine inimeste südameist. Järgides ustavalt Kristuse õpetust, tahab kirik, et sündivat elu võetaks vastu ja austataks kui andi, et võetaks kaitse alla selle elu, kes kannatab, et ületataks egoism ja pessimism ning et elu teenitaks alati armastusega Jumala nimel, nõnda nagu Kristus teid on armastanud. Mu armsad, valitsegu teie seas tõeline vastuvõtuvaim vendade suhtes teistest kogudustest, sest kogudustest saavad ühise apostolaadi helendava näitena teoks ettevõtmised, mille allikaks on preestrite ja ilmikute ühine kutsumus missioonitööks. Koguduses leiab andide mitmekesisus oma ühtsuse. Siin kujuneb välja pühalt vaimult inimeste teadvusse lähetatud ülesannete ja missioonide solidaarsus. Olge samuti vastuvõtlikud ühiskonna elule, toimides selle arengut ja protsessi esile kutsuva tegurina. Olge võimelised viljakaks ja hoolsaks tööks maistel elualadel. Jättage tegutsemise õiget korda, jäädes truuks Kristusele ja tema evangeeliumile.
Nii inspireerib teie isiklikku kui ka ühiskondlikku elu õigluse ja armastuse seadus ning nõudmised. Ja vaata, mina olen teie juures. Suutku iga teie poolt vastu võetud inimene ära tunda Kristuse elavat kohalolekut ja tunnetage, kuidas te Kristuse nimel ja tema eeskujul tegutsete temaga ühendatud elavate liikmetena. Nägu nad teie tegudes, et Kristus on teis. Märgagu seda teie vennad usus, teistest kristlikest konfessioonidest. Tundku seda ära need, kellel on teised religioossed tõeks pidamised või kes väidavad end olevat mitteusklikud. Olge igaühe suhtes vastu võtma armastuse tunnistajad ja andke oma panus erapooletuse ja tõe, üksmeele ja koostöö, vennaliku armastuse ja ühinemise edendamisele. Olge mõistmise ja tundmise tee algatajad, nii et kui umbusu ja eelarvamuste tõkkeist, kui neid esineb, vähehaaval üle saadakse, oleks võimalik üha enam koonduda selles ühtsuses, mida Kristus algusest peale andis ja soovis oma kirikule ja kogu maailmale. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on uskumist väärt, see teeb lihtsa targaks. Jumala seadus saab oma täie tähenduse tänu tunnistusele, mille meile jättis Kristus. Saatku see tunnistus alati meie elu ja meie käitumist. Ärgu meid kunagi pimestagu uhkus, mille suhtes manitseb meid ka tänane vastulaul. Ainult sel juhul, kui inimene kinnitab oma pilgu Kristusesse, kes on Immanuel, elu ülim eeskuju, saab ta end teostada oma olemuse täies tões, sest just nimelt Kristus avas inimesele täielikult tema olemuse. Siis, kui ta ilmutas talle oma tõelist väärikust, mida võiksin ma veel soovida teie kogudusele, kui mitte seda, mida väljendab sola mõiste evangeeliumis. Sool on maitseaine, mis hoiab ära isikliku ja ühiskondliku inimeksistentsi lagunemist. Nii nagu tavaline sool säilitab inimesele tarvilikku toitu, nii evangeelne sool hoiab alal isikute ja ühiskondade vaimset tervist. Hoidke seda soola enestes ja rahu olgu teie keskel. Kristus võttis meid vastu Jumala auks. Võtke üksteist vastu. Aamen. Teise eest, kes on täna meie juures, et meid kinnitada me usus, et tema austusväärses isikus realiseeruksid kõik Kristuse poolt Peetrusele antud lubadused ning et ta saaks tunda hingekarjase rõõmu, nähes, kuidas ta Eestisse ja Baltikumi sooritatud reisi ajal külvatud evangeliseerimise seemned kannavad usu, lootuse ja armastuse vilju. Me palume sind.
palvetagem rahu eest kogu regioonis, et need, kes pikki aastaid koos kannatasid vabadumise pärast nii usu kui tsiviilelus, võiksid nüüd elada vastastikuses lugupidamises, austades üksteise kultuuri, sotsiaalset ning poliitilist valikut. Me palume sind, Issand, võta meid kuulda. Помолимся о молодых людях Эстонии и прилежащих стран, дабы они свято хранили освобождающую весть Евангелия, которое Папа провозглашает сегодня в их присутствии, призывая их к следованию Христу, пути, истине и жизни для каждого мужчины и каждой женщины. Me palume sind. Issand, võta meid kuulda. Palvetagem kõigi Eesti perekondade eest, et neis kasvaks armastus ja et neis austataks elu, et kõik nende liikmed, vanemad ja lapsed, vanad ja noored, püüdleksid suuremeelsuse poole, mis tahab pigem anda kui saada, mis ajendab ennast pingutama ja tegema loovat tööd. Me palume sind, Issand, võta meid kuulda. Tibi gratias agens, benedixit, regit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet. Simili modo postquam cenatum est, accipiens caricem, et tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. See on ussu saladus. Isand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni ja tuled oma aust. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Di Finlandia, Helsinki. Sooviksin tervitada rühma siia saabunud soomlasi. Rakkaat suomalaiset, koko sydämestäni tervehdin ja siunaan teitä, teidän hippakuttamme ja teidän maatamme.
pragnę jeszcze pozdrowić wszystkich obecnych tutaj Polaków mieszkających w Estonii, w innych krajach nad Bałtykiem, a także wszystkich Polaków w mojej ojczyźnie. Niech Bóg błogosławi na drogach wolności, prawdy i sprawiedliwości. Vorrei adesso concludere questo viaggio pastorale che la provvidenza mi ha permesso di esercitare in questi giorni in Lituania, Lettonia, Estonia. Ma tahaksin nüüd lõpetada oma reisi Baltimaadesse, mis kõige vägevam on mulle lubanud sooritada Eestis, Lätis ja Leedus. Sono commosso di essere qui, in questo paese, in questa città, di celebrare l'Eucaristia in centro di questa città, capitale della Estonia, Tallinn. Ma olen väga liigutatud, et ma võin olla sellel maal, selles linnas ja pühitseda püha armulauda sellel väljakul siin. Bisogna ringraziare Dio Onnipotente per questo che ci ha dato un tale viaggio, una tale visita del Papa. Alcuni anni fa non sarebbe stata possibile e oggi è diventata una possibilità e una realtà. Ja me peame tänama kõige võimsamat selle eest, et on võimalik olnud teha selline visiit, paavsti visiit nendesse maadesse, mis paari aasta eest ei oleks olnud võimalik. Nüüd on see siis reaalsuseks saanud. Dobbiamo guardare verso la provvidenza che ci ha permesso vivere in Europa questi cambiamenti, queste trasformazioni che hanno portato anche all'indipendenza dei stati baltici, della Lituania, della Lettonia, della Estonia. Ja peame tänama kõige võimsamat selle eest, et need muutused Euroopas on teinud võimalikuks iseseisvuse Eestile, Lätile ja Leedule. Si deve guardare da questo punto geografico e storico, si deve guardare verso l'insieme del nostro continente. Sellel ajaloolisel ja selles ajaloolises ja geograafilises punktis me peame vaatama kogu meie ühtsust. Sono caduti i due grandi blocchi decisi a Jalta, due grandi blocchi e a causa di questo i paesi, i popoli, i stati sono diventati liberi, indipendenti, hanno riacquistato la loro sovranità. On lagunenud need kaks suurt plokki, mis on teinud võimalikuks mitmetele riikidele saada iseseisvaks, saada vabaks. Mi congratulo con voi per la sovranità riacquistata, per questa sovranità che si esprime nella persona del vostro Presidente, nel Parlamento e nell'ordine pubblico che è proprio di un paese democratico. Ma õnnitlen veel kord teid teie suveräänsuse eest, mis väljendub kõige paremini teie presidendis, teie demokraatlikult valitud parlamendis. Ma õnnitlen teid selle eest veel kord. Guardando da questo punto dell'Europa verso l'insieme dei paesi europei dall'ovest all'est, dall'Atlantico ai Urali, dobbiamo riconfermare questi diritti fondamentali che lasciano alle persone, alle comunità, ai popoli di vivere in pace, di vivere in rispetto mutuo
dei loro diritti. ja selles valguses peame me vaatama neid põhilisi inimeste õigusi, mis annavad võimaluse selles Euroopa ühtsuses elada kõigil koos, kõikidel jälgides neid õigusi. Il fondamento della civiltà umana, cristiana, democratica, europea sono i diritti della persona umana e sono anche i diritti dei popoli. Kristliku, demokraatliku Euroopa fundamendiks on õigused, inimese isiku õigused. E qui sembrano molto opportune, provvidenziali queste parole della liturgia di oggi che abbiamo già considerato, meditato nella omelia. Cristo, dobbiamo accettarci gli uni gli altri perché Cristo ci ha accettato. Ja veel kord, tulles tagasi juba jutluses käsitletud mõtete juurde, mida ütles meile Kristus, me peame üksteist vastu võtma. Dobbiamo accettarci nelle relazioni fra le persone. In qualche senso si riducono ai diritti della persona umana, rispettare i diritti della persona umana. Võtma vastu üksteist inimsuhetes, austades nendes suhetes igaühe õigusi, igaühe inimõigusi. Accettarci nelle relazioni fra i popoli, fra i stati, si esprimono anche attraverso un rispetto dei diritti nel senso mutuo fra questi popoli e questi stati. Üksteist vastu võtma suhetes rahvaste vahel, suhetes riikide vahel, nendes suhetes arvestades samu inimese üksikisiku õigusi. Così intero l'ordine della convivenza umana si riduce a due ordini dei diritti, delle persone e diritti dei popoli, Menschenrechte e Völkerrechte. Nii võiks ka kokku võtta inimeksisteerimise, koosolemise põhimõtte kahte õigusesse, inimõigustesse, rahvaste õigustesse. Accettarci gli uni gli altri vuol dire rispettare i diritti degli altri fra i diversi popoli, i popoli grandi, i popoli meno grandi, i popoli piccoli, devono godere dello stesso rispetto dei loro diritti. Võtta vastu üksteist, austada üksteist, see peab käima nii suurte rahvaste kohta, kui vähem suurte rahvaste kohta, kui väikeste rahvaste kohta. Kõikide õigused peavad olema järgitud. Se manca questo rispetto dei diritti nel senso mutuo, reciproco, se manca, allora possiamo di nuovo ritornare a questo da cui ci siamo allontanati, perché il nostro secolo ha dato prova come possono essere calpestati i diritti delle persone e dei popoli. Kui ei austata vastastikku neid õigusi, võime pöörduda tagasi selle aja juurde, mida me oleme juba näinud, kus on jalge alla tallatud olnud inimeste õigused. E allora se ci prepariamo a entrare in una nuova Europa giusta, Europa degna della sua tradizione anche cristiana,
delle sue radici cristiane. Dobbiamo riconsiderare profondamente questi due ordini, diritti delle persone e diritti dei popoli. Ja kui me liigume selle Euroopa poole, õiglase, demokraatliku Euroopa poole, siis peame me järgima neid kahte põhimõtet, inimisiku õigused, rahvaste õigused. Ci ricordiamo bene questo periodo tragico nella storia europea in questo secolo, quando tutti si preparavano come calpestare con la forza la libertà e i diritti degli altri. Sest kui me mäletame seda aega, kui tallati jalge alla need õigused, kui jõuga taheti need ära võtta. Era un periodo della paura, della intimidazione. Era il periodo in cui questo principio della supremazia della forza era dominato. See oli hirmu ajastu, see oli hirmu ajastu suure jõu ees. Vogliamo adesso entrare in un altro periodo, dopo le esperienze di questo secolo, di tanti decenni, di tante sofferenze umane, individuali, comunitarie e nazionali. Vogliamo entrare in un altro periodo del rispetto, gli uni verso gli altri, i grandi verso i piccoli. Devono essere rispettati, specialmente quei più piccoli hanno più bisogno di avere rispetto da parte dei grandi, hanno più bisogno che i loro diritti sovrani, siano rispettati. Ja nüüd, kui me oleme minemas ajastusse, kus on au sees jälle need õigused, kus iga rahvas peab olema austatud ja igal rahval peavad olema tema õigused, kus väike rahvas rohkem kui teised vajab, et tema õigusi austatakse. Non può dominare paura, intimidazione, se altri sono più forti, più grandi. Non possono solamente creare questa intimidazione e paura dei più piccoli e più deboli, ma devono garantire loro il pieno rispetto dei loro diritti. See ei saa olla enam hirmuajastu, kus väiksem rahvas peab olema hirmul oma õiguste pärast, kus suurem rahvas ohustaks neid õigusi. Queste sono le mie riflessioni dopo la visita in 3 paesi baltici, cominciando dalla Lituania, attraverso Lettonia e qui in Estonia oggi. Need oleksid minu mõtisklused sellest visiidist läbi 3 Baltimaa, alustades Leedust, läbi Läti, Eestisse nüüd. E vorrei, ringraziando la provvidenza divina per la vostra indipendenza, sovranità, libertà riacquistata, chiedere a tutti i fratelli in questa grande famiglia europea di prevedere i mezzi internazionali per garantire un ordine giusto nel nostro continente. Ja veel kord rõõmustades koos teiega teie vabaduse ja suveräänsuse eest, tahaksin ma paluda Jumalat selle eest, et oleks tagatud need õigused Euroopas teil. Lo imploro da Dio Onnipotente, lo imploro da Cristo tramite la sua madre, ma lo imploro anche dalle istanze umane, dalle istituzioni europee e soprattutto dai stessi europei, dai popoli, dai governi.
Questo è un bene comune del nostro continente che non si può distruggere. Euroopa, see on meie ühine kogutus, seda ei ole võimalik lõhkuda, sest juba Kristuse läbi on ta ühendatud üheks koguduseks. Durante la Santa Messa abbiamo pregato, abbiamo soprattutto ascoltato la parola di Cristo. Pacem relinquo vobis, vi lascio la mia pace. Voglio, concludendo questa mia visita, e specialmente questa celebrazione a Tallinn, voglio augurare questa pace che ultimamente viene da Cristo a voi tutti, carissimi fratelli e sorelle di Lituania, di Lettonia, di Estonia, a voi tutti. Lõpetuseks tahaksin ma teile soovida juba missa ajal kuuldud Kristuse sõnu, ma jätan teile oma rahu. Ma soovin teile kõikidele vendadele ja õdedele Leedus, Lätis ja Eestis. Soovin teile Kristuse rahu. La Chiesa vuole essere serva dell'uomo, della persona, delle comunità, delle nazioni, dell'umanità intera. E il Papa si chiama Servus Servorum Dei, servo dei servi divini. Vogliamo continuare con questo servizio, con questo ministero petrino e cristiano davanti al nostro continente e davanti al mondo intero. Kirik on inimese, isiku, koguduse teenriks ja paavst on teenrite teener. Sellepärast püüame me jätkata ikka seda teenimist inimese heaks. Carissimi fratelli e sorelle, figli e figlie di questa Estonia, cittadini di questa città capitale, Tallinn, e di tutte le città e villaggi, mi raccomando anche la vostra preghiera per realizzare quel programma di pace. Il nostro continente ci vuole dappertutto una grande preghiera, perché questo che è veramente buono non si fa solamente con le forze umane. Sine me nihil potestis facere. Senza di me non potete fare nulla. Kallid vennad ja õed, kallid eestimaalased, selle linna elanikud. Kõiges heas, mida me tahame teha, ei saa me seda ainult omal jõul teha, sest nagu on öeldud, ilma temata ei toimu midagi. Ci vuole una grande preghiera dappertutto, in tutto il mondo e il nostro continente. Ci vuole grande preghiera perché la pace in Europa è minacciata, lo vediamo soprattutto nei paesi del penisola balcanica. Allora che si possa trasformare questa guerra nella pace. Me peame kõik paluma selle eest, et sellel kontinendil, mis on Euroopa, rahu saavutataks igal pool. Selle eest, et sõda Balkanil muutuks rahuks, peame me kõik palvetama. Vi auguro, carissimi, tutto il bene dal Dio Padre Onnipotente, attraverso il suo Figlio Gesù Cristo nostro Redentore e nella forza dello Spirito Santo. Amen. Ma soovin teile jõudu Jumala nimel Kristuse läbi kõikidele. Aamen.